Lo muhla silo semhlaba inkosi Mswati wesithathu lo muhla besivakashele inkampani lensha yalapha endzaweni yakuMathapa iEswatini Oils Mills lapha eMathapa. Kanti ke le nkampani itawukhicita bona ke bo oil iphindze ke isite bona ke nayo ke eMaswati. Kanti ke silo semhlaba besipheketelwe ngiyo ke emakhosikazi imvunankulu nalabanye ke labamcoka ke kule nkampani. Kanti ke le nkampani lekuthiwa iEswatini Oils Mills isebenta ngaphansi kwenkampani yaka Isomi. Kanti ke kule nkampani bajaleke imali lelinganiselwa ku 4 million. Silo semhlaba sesiphefumulela sive sibonge kakhulu batshali baleti mali. Washo ke ukuthi kukhicitwa kwemabhizinisi kutawusita ke umnotfo wakuleli kuphindze kushintshe nato ke impilo tebantu beMaswati. Umnikati wale nkampani umnumzane Dave Mohammed ubonge kakhulu ke ukuthi afike khona ke even la kaNgwane kuze ke atokhulisa dona ke tindzaba temabhizinisi. Usele kakhulu bekunene. Siyajabula kudala kaSomi industry la khona kukhicitwa khona i-cooking oil nalokunye Stonebona simvusele kakhulu lapha bekunene sesihambile lapha na director na chairman wale company lebekahamba ange-explainela nema-partners angakakhe umsebenzeli wendawo siyabona ukuthi cha lokuhle le investment le ngenile la ingule investment itawusita kakhulu even ngoba lo msebenzi lona sesiva sestage sesibili seqala singale kuletinye tiganga la khona kunalo lomzala umshini kepha ke nyalo sekutiwe ngalapha la khona kutochubeka umsebenzi lomusha lobonalabo kuthi ke lembala lokuhle ukuthi siyeva ukuthi bathi nibambisana kahle kakhulu kulomsebenzi nani niuphathe ngetandla totimbili ngoba kuyevakala ukuthi miyendi lama byproducts latawuphuma lapha lo chairman wale nkampani ngibikela ukuthi bacela umhlabathi lomyendi batobati ukuthi banzise nalomsebenzi kusho ukuthi ke nesive sesitawukhona nalesibonala ukuthi asikatholi ithuba letosebenza nembala bangedwe nanabo bekunene lokuhle kakhulu kweloko sithumisa bonke laba usebenzile lo msebenzi lomuhle nakangaka nani nisebenza kanye nibambisene kumcoka kuqhubeka kubambisana lo msebenzi utoze ube impumelelo lenhle kakhulu bekunene nekwekuthi sijabulile kuda lapha kutonivusela ngiyabona lamadvosa usangibuka kubaya kuda singabe ngithini kepha ke njengoba nina nikhona sendaba kumshelela ukuthi bengithini lokuhle ukuthi ube mnanzi kuba nani sekunifisela uqhubeka nibambe njengoba nibambile nisebenze kube kuhle bekunene siyabonga uNkulunkulu anibusise nonke bekunene. Silo semhlaba sindlulele ke sahamba ke sawovula ngalokusemthethweni umthombo wekuphila investment khona lapha ke iTerita Ayu Factory lapho khona ke kuyinkampani lekhicita wona ke emafutha ekugcobisa umtimba nato ke tandla nalokunye ke lokunengi. Silo semhlaba sifikile ke kule nkampani basikhombisa ke imishini letawusita ke kukhicita nalapho khona abantu batawusebentela khona. Edindzabeni temsakato channel yeMaswati kubika Dudu Mathapa.